Чымбірде Иван Яковлев шенежеваш алфавитне ергеленерінбе шыралы жол шитіне ятпа пілдір палакларнычы. Көжалшак сумлы өже чывашпашалық премине илме тратныбе шубашкарда унын хытлавне иртерніченде. Халхинже көріганзым Виктор Аванмарт скульптор хайлавне палак умне пуғынза пахаларыш. Палык чемберде Иван Яковлев учна чывашкулен кардишинже вырнашына. Пілдірденбе кундан халық тадылмас. Терлі әшледер бұл земірдеші, хулағын изем кунда ядарласасын үгерінме келеші деші, улянускра бурнаган хастар чывашсем. Палык хытлавне шубашкардан ыты хулазенде чываш нацибе культура автономии зенден келнезем, тыван халықшын пілдер ішлеші пызыға хурса хақларыш. Даже Маралик Мустаевның идеяне чаплы скульптор Виктор Аванмарт жегіртіне бала зірблетір Чуваш Республикинже премия, патшалық премия искусства ба литература премиінде шамда тратны номинации бұл кадардать он шайне бұл шак плана, шак рамкана кірет Яковлев плане бе шамба күнда баян кеймез рейбір балақ бұлдар марамар хварақ құратыр сумны делегация келжем. Владимир Тяпкин, родина Ленина, музей пушлыхне Ирина Котована, Чуваш Республикин, обществовала палатынь Тавширове бетисларе. Палакларны ранба кутавралых тада илердюллерей, азамлырах ползагайры тере Ирина Геннадьевна. Шидес вахытра гунда Чуваш студентисем сава вулама келесіне білдерді. Чембер губернатор жүмінде нацизем хушинде истене ергелесе браган Сергей Паховский, палак Чуваш семшінгінамар, ыты халық семшінде, хулашында сваплы паллы. Туслыға шерпледеген символ болсадыныне балыртыры. Чембердірігінде Чувашсен нацибе культура автономиян ердюші Владимир Бабайкин калашле, хойне-хые хилем гюме бұлдараган палық тавра улмущи хунавесем делартна. Кешех кунда Иван Яковлев тузахварна ішсем, пиллесе хварна халал пурынныне ыдарлын нендерсе сат ешері. Качал пирен мероприятие земной май, юбилейный шул, шерсетный пилик шул. А кунды банки мероприятия тоже шавшуда кирет пирен шулдалаги бюнда. Вишер загр мероприятие плана кюртны. Вол план банды шури ытла тарасибе галазан зем качал Яковлева халаллаза. Палыға халықран бұштарны ұқша денгебе ұсталаныне палыртсагалары шергелішісем. Пархадарлы бұшарыва шыржывын терлігдесінде бұрнаган ехташымырсем хабыла сайышынны. Немелле әш вара пұрнеде тадақта шивықладать. Ку палық пере кирлех пулныне кебір худынен дерет. Хайлава Чуваш Республикин литературуба үнерде сумлы ішсем жымпараган премине илмедратны Чуваш художнигісен пірліхе авторба бірле үгердіксен өмірдівнеде ергелене. Унда икшіре яқын шин худшынна. Твады шулдинжендідінса утмыл шулдисем даран. Музейра конкурс шендережісене тисларыш. Кашнине ядарлы диплом, тада палығын пәтік макетне барнелеріш. Паян елдем пирн Америка пурнаган Чувашсемде яжзабаджиш приюгерджик. Шубашкар, шене Шубашкар, Чембер область, Эдерне, Цильна, Челна. Нумай школа чизем худшинжиш, школа зем канамар, аджа пахчине жүрегензем, тада шидинсе шитны студентсемде. Пухыннысене палак авторы Виктор Аванмарт үнерші хайлав мінле журалны жінден теплін галасабаджы. Шагешіре кашни хайын дүбі бұрыне туйныран, чынныбек аслы жемге уявы бек болсады жықытлау. Сырнай ансамблін илемлі юрисем пухыннысен гымылне тадақташ клендердіш. Сергей Краснов поэт вара, сывы жирмасыр чыдайман. Умралара азамлы палы. Таван мохри, сумах мохри, осас. Шакса зазыр чаваш лохкаду. Шакса зазыр мен влеже ваш пулас. Мон палок авторне Аванмарда сунас келет соваклы үрзе. Кизе плиендиш вол халыхымра. Тадах тиблетле пульчер эшсе. Шеклензе bunășân pide savănat păr, hale piren Чембер кулинче Чуваш кулезе мужил забыраще, piren Виктор Глебович Аванмарда pide bızăc tav și acum veche palăc нарцапанășân Яковлев pire șecleze bărat, ciunebe puluș sabărat, și am bada purnede bızăc tav. Чембердіргінде бұрнаган хастар жывашсем, шуы хен шерімшетчімішінде Иван Яковлев шуралнырамба шершетміл билік шол шетнебе шихындарса, ослылықпа практика конференции иртерестелевлі. Кышалхи ага дуяда шакпалы бұлыма халалашы.
Чувашьенгыларым Вали Марина Корягина.